te aho ngā mate, ko haere ki tuatārai. Iai ki te kōrero, rārangi maunga, tū te ao, tū te pō, rārangi tangata, marongoa, marongoa. Mō reira he mihi tēnei, ki o koutou kaumātua, kuia, kua tīmata tēnei mahi nui te mahi whakatau kremi, kua mate, whai ana, whawhai ana, mō ngā wawatoa Ngāti Kahungunu, tika ki te maumahara ki a rātou. Ko hene paiwai te tai a rātou. Ko memi te whaiti te tai roa. Ko kai pena no te tai. Kāti, ko rātou ki a rātou, ko tātou te hongora ki a tātou. E ngai māngai mo tīwia, koutou kua no ki te rātu tātou tēpu, ki tiro ana ki tērā, ki a Rick, tohe ana, whawhai ana mō ngā mea, mihi tēnei kia koutou. Robin, Hami, Ron, Hayden, koutou katoa ko mai tira tu mō mai. Aha koe he rō te ara, aha koa he taumata ngā take te kaupapa. Aha ro he rō te mai, ko te tuku, ko taimai ki tēnei rā. Ki ngā kaikaranga, te rangatira, māramama, koutou kua karanga atu ki te timatanga o tēnei, ki tēnei taku mihi kia koutou, nā koutou te rea tuatai, reira he mihi nui ki tēnei kia koutou. Nau mai, hana mai koutou katoa. Ngā kaumātua, ngā kuia, ngā kautautaka. Haru mai i runga i te kaupapa o tēnei rā, ara te hainatanga i te kawanata whakata. He kaupapa nui tērā. I mihi tēnei ngā mātou te tīma trauna, anei ngā māngai mo tēnei wā. Te minita, te honori, Andrew Little. Tōna māngai kei roto i te kōrero nei, te honori Barker. Tōna ena, Warren Fraser, te tahi o ngā tumu whakarai tuura mo te arawhis. That's why we gave you comms. Mea atu kei roto i te. Nei te iritanga. Te mea nō nāka, kua te tahi mo kahungunu. Nō rongo mai wahi. Nō reira, o ku rangatira, o ku whanaunga. Kia kaha tonu, kia maia tonu. Ka piki tonu i te haere. Nō reira, aha ko he poto ko tēnā mātou mihi karanga, nā ku te honorei ki te mihi atu kia koutou. Nō reira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Ataya tu koe ki te taumata.
Switch to this one. No. O whakatu tēnā koe. Kei te pāwhaka Wairua tēnā koe. O whakahara tēnei o tuake nei e mihi nei. Te whakahara e tukutu mai nā. Whānau mai rako i āpei manu tuke. Nara te whare karakia. O wirumu, i roto i āpei. Pūrere ana, i nā
Kia ora tama. Ora ira e nei kupu tōku kapo te rangi ua Wairarapa. E kia te ani. Papa Tongarewa! Papa Tongarewa!
tō tātou moana. Ko ta paina tō meni ngā ki tō mātou tikona a Taraika. Kia whakamuia, tō mātou taha aho ruane, kia kura auka waka, kia tāki timu waka ko kore tia. Me mahomanga kia Māui, e kei ho kia Paikea, kia ira turo. E nei, whakapapa, e rere haina me ira kia mātou. Ka tika hoki, ka pai hoki, ko hui kata tahi tātou te tā, kia Waitangi Awaiti, Waitangi Nusau. Ua te kina, inga kai te rere tonu tērā Awaiti, te tāhai ko tāre. Tērā Waitangi te, te Waitangi nui, kai te kōrero tia tātou, te wāhi, i haina tia i ko tātou titi. O tātou hāpui o mea hau o tātou hāpaua. E mea ruki a rātou, kia tiki nātu he whakapapa, ai a whina i a rātou te mara mātuki ko rātou. Ko tina kōrero humai, e o mātou pāpā, i te kāina, mo tō tātou tiki o Waitangi. Tino te tōna whakapapa, i te whakaputanga, nui, ko whakamuia i te wiki ko hori ake. Te tama te whakaputanga, ko tō tātou tiki o Waitangi. Te mokopuna, ko te wiki ko himana. Te mokopuna tuarua, ko ngā wiki tahitanga. Tāi mō neisi ngā wiki tahitanga, ka tū i roto o Wairarapa. Wairarapa ko tine mea te whakapapa. Ka tima te te māma me te waka. Kia au, ko timata a Aotearoa kia rangatirata. Weke, i runga te konto i te rata. Te tāne monero a whakea. Ko kamea mai a rātou ko rātou whaea a Karauna. Ka amaho tahi a rangatiratanga me Karauna. Ka puta mai a rāwa tā rāwa te mai si mā tāpua tuatai ko kā wanatanga. Engari, te tamaiti mea kā wanatanga. He tamaiti ko tiki haere mea kā wanatanga. He tamaiti tūkino, ka tere huri ki te tūkino i tōna pāpā i a rangatiratanga. Ka te huri ki te taki i te mana o tōna whaea, o Karauna. I te rāna i te kunea rānatina. Kei kunea Karauna. Kei kunea hoki a tā wanata. Nei tāku kia kutau tā wanata. Ka mea mai, ta kutana tā wanata. Ka mea mai o kōrero whakapā. Ka mea mai o kōrero aroa. Ka mea mai o putea ko kōrero tia ka uiamu. Tātou, kua waimai e tātou, ko whiki tamariki. Ko mohi o tātou, aha koa, ka kino rawa tō maiti. Ka au hāturu e tō maiti. Nei a rama tiretanga, e au hāturu mana. Te pāpā rama tiretanga ki ako ka wanata. Engari ki te hia koe, ki te hoti mai ki te whana. Me tino pono o kōrero whakapā. Me tino pono o kuku awa. Kia tāia e tātou, te noho āwha. Hei vaina mo Wairarapa, mo Tāmaki nui-a-Rua. Ona mara, ona whānaka. O rea karama mai, e te mita, karama mai nā apiha, karama mai nā tami. Ka tika hoki ka whaiwai a hau te ni hatu, ki o tātou taka waina. I waini nui rangatiratanga, e karau. Uaroa, lātau, houtou, rik māhangima, ao, ko, wiki, mara, tau, te kaukau, tata ki te whā te kaukau, houtou, e whakapotami o koutou wera, te tahai e tai o ene, te rane, e kunei kata, ka amihi te mu.
te tahema tohu o tōku marae, matama o tōku marae. Papau, tāma, ua tue tāmatanga, hei tohu aro haki tō mata papa ke tamahanga huku. Te wai dai. Te wai ata. I pēnei tātau i a tātau i te rani. Noho tahi a ranga tinatanga, me kalauna. Te pātai atu me pēhawa te haere whakamu. Hei whakauti atu a kukoreo. I ronga hau, i haere tērā kau a tamahanga huku i tētahi hui i te whare o Marae taku rongotanga ake e hui mātauranga te taku. Me taku koe hea no hoki, taku tūranga mahi, e tama posi te haere a tāwana hoki a. Hei nōna, ka haere te rongonei, te haka rongonei a Manaruku ki te hui nei mo te mātauranga te take. Tōna tahi mano iwara. Ka tū te kaora nei te kau atu i ngā mema pāremata. Nene hia huki ki ngā mema pāremata. Wa tautako i te kaurapa ne. Ka tū te kaora nei a Mahuku. I kua ki te community whiri i ngā take mātauranga. Me te ki atu. Tēnei mea te mātauranga Māori. E ai ki e tai. Wene te wā tuatahi parāone e a kuku mātauranga Māori. Ka ki atu te kaura nei. Tēnei mea te mātauranga Māori. Anō nei he moana. Me ona ika a tātua nui keiro. He pērā no tēnei mea te mātauranga Pākehā. Ona ika a tātua keiro. Ko te wāhi e hono ai a mātauranga Māori me mātauranga Pākehā. Kei reia mai ika rui mo te āma mata o Aotearoa. Ka utu te kauhawa te warawa nei. Ka mihi atu ki ona kau mātua ka ki atu. Ko ka hako tau ngā kuwhenga tahiko. Kua pū te ruha. Ko tai ki te wā ka hao te rangatahi. Hei hako ti atu. Tērā te tino kōrero a tō mātou pāpā Mahukuku. Ka tuhituhi ki una ki ngā tāona te marae, tōku marae Papua e ki ana. Kua mutu te rātau tō te hukakau mātua. Kua tutuki pai. Kei te takoto ake te rautau hautu tō te hukarangata. Ka mihi kia kōkau. Ko whakapari a kutara kutau kaha e eke tātou ki tēnei a. Te rātu ako. Tēnā kutau. Tēnā kutau. Tēnā tātou. Viva!
wātahaina tia kauea. Whakaukura. Kia ora tātou, we continue our formalities of me whakatau. What we'll do now is move to sign the deed of settlement. We'll bring up these forward now, the minister will sign, the trustees will sign. After that is completed, then we'll have a couple more speeches to wind up.
Yeah.
We could go after lunch. Kori tu taimane tākani mai tāta ka awatea. Ki hei maui ora.
E te iwi o Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua. Tēnā rā taku mihi whakatau ki a koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Can I just begin by thanking all of you for coming here to this place today for this deed signing. It's not the way we usually do it, but as the speakers previously have acknowledged, COVID sort of gets in the way of everything good. But this is one way of making sure that we can take the next step in this important journey. So while this is a smaller ceremony than we might otherwise expect, because of the restrictions, because we're unable to gather in the usual sort of way with all of Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua, and all those who should probably be here with us, today is nonetheless a very significant event. Today is the culmination of years of hard work and commitment toward achieving true treaty partnership between Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua and the Crown. Your deed of settlement is a reflection of this. The deed addresses the grievances of Ngāti Kahungunu that span 180 years or more. And in signing this deed today, we signal the end of the litigation, the end of the talks, and we begin the next chapter of our relationship. I recognise the difficult situation you have experienced over the last few years, but with these events behind us, we can turn to tomorrow and start to think about what that might hold. It has taken extraordinary resilience and great patience on this long and challenging journey to get to this point. Starting in the late 1980s, the people of Ngāti Kahungunu made claims to the Waitangi Tribunal of their historical grievances. Throughout 2004 and 2005, the Tribunal came to Yoroi and inquired into your claims and released its Wairarapa ki Tararua report in 2010. 2012, you mandated the Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua Trust to negotiate the settlement of your historical Te Titi o Waitangi claims and formally entered negotiations in 2013. In 2016, my predecessor, the Honourable Chris Finlayson, came to the north of Rohe at Dannevirke, and together an agreement in principle was signed. In 2018, the Crown came to Whakaoriwiri and initialled a deed of settlement. That deed was put to the people of Ngāti Kahungunu to consider, and you supported that agreement. And today, despite unexpected challenges, we see the decades of hard negotiations and ongoing court battles come to fruition as we sign this deed together. So this is a major issue. Through this settlement, the Crown acknowledges and takes responsibility for its relationship with Ngāti Kahungunu as it addresses more than 150 years of the Crown's acts and omissions which have grievously hurt the people of Ngāti Kahungunu. I would therefore like to start by acknowledging all the people of Ngāti Kahungunu, you and your rangatira, who have suffered at the hands of the Crown, the hurt which you and your tamariki have been forced to carry for generations. I acknowledge those who have carried the claims process for whānau and hapu of Ngāti Kahungunu, in particular those who have passed and those who are not with us today to witness the outcome of years of this mayhem. I acknowledge the hard work of your negotiators in reaching this major milestone. Hāmi Te Whaiti, Hayden Hapi, Robin Tongarewa, Ian Perry, and Ron Marr. It's great to see my old parliamentary ministerial colleague Ron looking a little bit more bushy about the chops than I recall. Also great to see Martin Fox too, another former parliamentary colleague. Martin, great to see you here as well. What a former parliamentary colleague, because Rick Barker, Crown negotiators here as well, so just proves there's a future for all of us.
I want to acknowledge Ron, Mark, Ian Perry and Robin Papa Tongarewa, who have each shouldered the responsibility of the role of lead negotiator. I particularly acknowledge Robin's leadership during the challenging times of litigation in the face of many pressures. I also acknowledge those advisors who have supported the negotiators, Larry Smith, Marapa Tuta and Lee Gray, who have helped everyone reach where we are today. Of those acting on behalf of the Crown, I'd like to thank Rick Barker for his leadership as Chief Crown Negotiator, along with the Te Arawhiti officials. I'd like to thank the various other ministers of the Crown, the mayors, the workers of local government, and the public servants of the Crown's agencies for their assistance in delivering this redress. Under different circumstances, I'm sure they would also have been here to support today's signing. Early in settlement negotiations, Ngāti Kahungunu aspirations included re-establishing a physical presence in the region through acquiring land as part of the redress package, transforming the social and economic status to ensure that people of Ngāti Kahungunu are well housed, have good health, and have good educational, employment and economic development opportunities, and providing access to good social support so that people of Ngāti Kahungunu can manage their own affairs. Ngāti Kahungunu and the Crown have developed a settlement package that provides a solid basis for achieving these aspirations. To recognise the cultural connection of Ngāti Kahungunu with important sites in the Wairarapa and Tāmaki nui-a-Rua areas, the deed provides for the vesting of a number of sites of cultural importance in Ngāti Kahungunu. These include reserves around the Wairarapa Moana area, the historic reserve of Kupe Sail Rock in Palliser Bay, the Red River Scenic Reserve, and the former Akitiua and Castle Point schools. The deed of settlement also provides for 2 cultural sites to be shared with Rangitani Wairarapa and Rangitani Tāmaki nui-a-Rua, and the vesting of the Wairarapa Moana Lake bed. The vesting of unique and significant redress in Wairarapa Moana seeks to reflect the depth and importance of your connection and role as kaitiaki for the Wairarapa Moana. 90% of the Lake Wairarapa lake bed will be vested in Ngāti Kahungunu, 10% will vest in Rangitani. Ngāti Kahungunu will also be the chair of the new statutory board that will be established on settlement date to manage the lake and Rua River catchment. The deed of settlement also seeks to build relationships with Crown agencies, and this is reflected through relationship agreements, protocols and letters of introduction to Crown and non-Crown agencies. The deed also includes $115 million in financial redress, the opportunity to purchase 70% or over 10,000 hectares of the Ngaumu Crown Forest licensed land, along with other Crown properties, including 2 Land Court properties, Rangedale and Wairarapa. Through the signing of this deed today, the Crown takes responsibility for the pain and hurt it has caused you over generations. The deed of settlement contains an agreed historical account, the Crown's acknowledgement of its breaches of Te Tiriti, and a Crown apology for those breaches. The Crown acknowledges that its historical actions and omissions caused prejudice to Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua and breached Te Tiriti o Waitangi and its principles. The Crown offers an apology to Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua for not honouring its obligations to respect Te Tino Rangatiratanga or Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua through repeated breaches of Te Tiriti o Waitangi and its principles, and for the damage caused to Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua. These include the forced cession of tens of thousands of acres of land in 1845, the failure to protect Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua from becoming virtually landless, for not upholding the spirit of the Tukurangatira of Wairarapa Moana in 1896, and the failure to actively protect Te Reo Marae. I look forward to a day in the near future when I am able to come
to your roi and deliver the apology to Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua to do it in your place and at a time that suits you. The Crown recognises no settlement can ever truly compensate for the treaty breaches, the loss and the prejudice suffered over generations. However, today signals a change in our relationship and is a big step toward your aspirations to invest in the economic, environmental, cultural and social future of your iwi. Reaching the stage of signing a deed of settlement has been complex, challenging, but ultimately a rewarding exercise requiring the negotiators to exhibit skill, perseverance and courage. I can say unreservedly that your negotiation team has done exceptionally well to deliver this agreement. Through these negotiations, we have walked together the length of your review, signing an agreement in principle at Danneberg, initialing a deed of settlement at Masterton, and hopefully someday soon I'll be able to deliver the Crown apology at your review. It's my hope that through this deed of settlement, the Crown and Ngāti Kahungunu can continue to walk together into the future in true treaty partnership. E ngā rangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tau nei, ko Tāmaki nui-a-Rua te raki, ko Wairarapa te tuna. Ko te rohe o rongo kato, te iwi o Ngāti Kahungunu, e nei te tauaki nei e. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku katamarahi te rangi, kei aku whakateitei ki te whenua i nā kuta. E tautoko ane ngā mihi, i te hunga ko ngaro te tirohanga kanu, hoki atu rā kōta. I tika ana ke rere ngā mihi ki tēnā, me tēnā e honotahi nei ātina, āiwirangi, hoki i tēnei whare o tātou, i te hono i ki o waika, i runga i tēnei marae o tātou, o rongo marae, tēnā tātou. Kato. Whatohoro. Haora. Ko ki mātou, ko ki tātou i ngā kōru i puta. Ko pau ngā kōru mo tēnei kaupau i a kōru. Ko werohia o tau.
O karakia, o reira, tēnā putu, tēnā putu, tēnā tātou. What do you reckon? The privilege of being gathered here today is not lost on me, nor anyone present, I imagine. And I believe it is important to take a moment to acknowledge that privilege. Te Marae o Marae, the space at the Papa, considered to embody the spirit of bicultural partnership, helps to set the tone for our being together today. Ai te minita ono re Andrew Little tēnā. O tira tēnā koutou ngā ringa hāpai o te kāwanata. Despite the litigations that have characterised our settlement during your term as Minister for Treaty Settlement Negotiations, you have always been prepared for the Crown to progress and finalise the settlement here before us today. Whilst we have agreed to the separation of the signing of our settlement and our receiving the Crown's full apology, we invite you here and now to do that in the Wairarapa. The rohe o Ngāti Kahungunu ki Wairarapa Tāmaki nui-a-Rua, in the presence of all our people. Before going any further, I'd like now to acknowledge the contribution made by your predecessor, Chris, who literally did much of the legwork in the early days of these negotiations, typified by his eagerness to visit sites in Ngāti and understand for himself their particular relevance to the claims and to the negotiations. Tēnā koe, Mr. Finnison. I appreciate your acknowledgements of the individual contributions that our team has made since these negotiations began. Before I add to those acknowledgements, I would like to acknowledge the Crown's team. The one constant in the Crown's team has been the lead Crown negotiator, the Honourable Rick has not only provided critical continuity, but he always seeks to be well informed and is very adept in navigating the trickier aspects of the negotiation process. He's been a strong advocate for the Crown position, but I've always felt that he has a strong heart for the people. Since the beginning of our negotiations, the Crown team has often changed, but despite the seemingly regular staff turnover, we appreciated the high level of commitment and expertise shown by the Crown officials and their willingness to engage and learn from us on site visits throughout our year. I believe that this kind of engagement added the clarity needed to understand and appreciate the aspirations of our settlement. The same willingness to engage positively and meet our aspirations was also evident in our interactions with other government bodies, and those interactions are reflected in cultural redresses in our settlement. However, it would be disingenuous of me to fail to acknowledge here and now that when the issue of overlapping claims arose, there was a genuine risk that negotiations would collapse, and it was necessary to attempt a mediation with external facilitation. It is fair to say that in some respects the whole treaty negotiation process encourages the pitting of iwi against iwi, and our mamae still needs to be healed as we move forward with this. As negotiators, we would like to make special mention of the work done by Jennifer Braithwaite, our first legal advisor, and I'm knowledge that we've mentioned some of these. Bruce Sterling, our historian, Barbara Smith, our environmental advisor, and most recently Mike Holson, our current legal advisor. Their skills, expertise and generosity were absolutely critical to the foundations of our settlement. Ka rere tonu ngā whakamiha kia koutou, nā koutou e kaha ki ai te tua papa o te whakataunga kei mua i te aroa. Now would be an appropriate time to acknowledge those who have contributed to our settlement since the first claims were lodged with the Waitangi Tribunal over 30 years ago.
Their vision, their bravery, their belief, and their persistence have brought us to this day. Many of them have passed, but we have been able to carry forward to this day their aspirations for us. There are many opportunities in our settlement for us to focus on cultural, economic, social and educational advancement for our people, and Minister Little has already mentioned some of these. Our rohe is large, the largest in Ngāti Kahungunu, and also the largest inquiry area for the Waitangi Tribunal in the North Island. It was important for us to establish a footprint throughout the entire rohe. Through the settlement, we have achieved this objective of the transfer of many cultural and commercial properties. Of most significance is the return of 90% of the beard of Wairarapa Tāmaki, as well as much of the surrounding reserves to us, and a governance partnership for it and the Ruamahanga River. In addition, the $5 million that you, Minister Little, have provided as part of the enhancement to the settlement for Wairarapa Tāmaki. I riro whenua atu, me hoki whenua mai. Land has been taken, should be returned. Our kōrero tukuiho tells us that our tipuna were entrepreneurs and traders. They were innovators of technology and change. They pursued opportunities and brokered enduring relationships. Kaimoana was the currency they used to trade for nails with kapere kuki. And less than 100 years later, they knew that leasing the land to Pākehā settlers would secure an income whilst retaining sovereignty over their land. What they didn't know was that in the short years to follow, they would encounter the Crown were there to take, not trade. We are not at all different from our tipuna. Our aspirations for our people remain future-focused. We continue to innovate, change and pursue opportunities, and today we're working together with you all to broker enduring relationships. We expect to be able to work together in ways that honour our settlement, uphold our relationships, that acknowledges our past and supports enduring peace. Te rongoa. We do not expect to encounter more takers and enduring pain, but if we do, we will know to look to our tipuna and our learnings from the past to move us forward into the future. The utterings of our tipuna are timeless and continue to offer guidance generation after generation. Acknowledged Pauliki. We don't need to reach too far back into our history to find the words that Tamaho Maupuni gifted to his descendants and carved into a monument unveiled at Papa Marae 1911 in his honour. Kua mutu tōra mātou nei rautau, tō ngā kaumātua, takoto ake ki nei rautau no koutou, no ngā tamaki. His words retired his generation and made way for the generations to follow, to continue to move forward. We have arrived at this point, our settlement day, and it feels right to re-utter these words to the generations that will take us into the next 100 years. Nā rewa, kua mutu tō mātou nei rautau, tō ngā kaumātua, takoto ake ki nei rautau, no koutou, no ngā tamaki. Tūtūru whakamaua kia tīna, haumi e huie,
representative, the kai will be brought to you. Right there. So with it, requires the hospitality of the kai, I'm going to look at DJ, David Shaw, just also like to mention that the Minister has had to leave and continue on Thursday, so thank you for the flexibility for stopping the signing to allow the speeches to happen. If there is anyone who wants to sign, there's not, feel free to come up here, either after the party, day or after. Rei mai nā hua e horo nei, nā tāne, nā rongo, nā maru, nā tanuro. Nā rangi nui e tui u nei, nā Papa Tongarewa nei, haumi hui e, hai ki e. Koe mātou on the seats rested in the rest of us. Nō rā.